company quality paya enfield de name bu na ne bo so da from a koke asensu limited wo nkonwa special ya wo tremu fra no pakosi anwumre kora wa chi ana ho na babia enya wo ya e chense amassage wo emi free hapa na me kopa bi ato na wonim babia ye ton bookshelves nsuso oh bookshelves ke asensu limited kro ya etoni nyina bi de ye de files any glass ehihye musi hall fe any property no wo cycle adabraka ufrika asensu limited ya na wo kwa Iran clinic ne so and the connection Zongo Junction Flamingo Road for 0244 568014. What's me that say abra mama mo kraso see free SHSNT oso a ma di wan be school a ntade papa bia nka ho won to atete bi hey madam Pat say jai na menka enemre mu akwa sketches hun sempa shita mi ama bebre nso sebi ye shentade aneto atete oh madam Pat ensate nyina anya pe o say jai na sa akwa sketches de jama unnim nu ntia ne nyuma pane na ho brasenti abaya ma ne contractor o designing school ntade jerseys ceremonial clothes edema schools any churches, any other organization at an affordable price. Media. Kwabi, Jamadi or Wasadrum Rural Bank, any Madawina Hotel in Temu or Pano Furniture or Dahanwa. Oh, Sabrano. Nasa secondary school, sir, where you put them hanging, or no, or customize it one tad, yeah. Oh, or Bodjmo, or Bodjma Pa. Say, ma, any mem African wear, Nepam, and Pam who you may be idea. Fre Kwabi sketches 0244 Kwabi 806 Kwabi 922. And I say 0200 Kwabi 156 Kwabi 038 Kwabi sketches. Hey, alright there. Achelo mu yi ni sei. Na ifa na mo kwa mo ni wanchi. Oba na afa fro. Ade be chi osemi ha. Ade be chi bi osemi ha. E na nka me kope baby papa bi na nka won hwe no ama me. Kojo, why a mistake? E jo ti Luwak maternity home nka. Oso de yin, lulien. Luwak maternity home. Se oko Luwak maternity home a wa fafro na opese e hwew. E ma utumi esue no asumdwe mu a. Piem e wo Luwak. Afei se opese u twa scan na hu se akola no oda babie anaso oda babie no. Se opese hu so yo ba anase bema ni nyina Luwak e wo ho adaje efidie a ebetumi e de aboa wo e twa scan na mo hu ni nyina. Enya no ko a se why a family planning po and na say how na opese yi free wo ma wa ni nyina oba ebetumi aboa se wo na mtoto yale bi a shop so omode na bla bepiem e wo Luwak maternity home ene kofi ni aye die chemi omochi kwan en obe hu omochi kwan wa chim swedro abonti kese mu wa old Ebenezer bar building nim ho and na be hu Luwak maternity home obetu from ahomatrofo 0242 10 59 37 Hey, Ejewa, why you fine pal? Last me who what the nenya kra. Ejedu me dase. Salo bi ekon. Na nsenka mi wuo malaria. Na mintimi ndidi, mintimi na awo ni tipaye. Madam Fubi, ene to edro bi frita kwa de bre me. Na fever mix. Jayo edro no aboa me papa. Ejedu, enya agro. Hey, na fever mix na jo sa no. Edisa. Sedro no malaria che me menhia no akasem to me. Menum wiase no nyina bi. Na malaria ita me so. Na fever mix na je me. Ehu o, mesemeso me no to aba ko pe obi ehu me ano kan fo. See, Ejedu. Se bi kuna ne ho achire no koko ha no okotiefia moja ni sisi ama wo bre se na ho den kura akofo ampa oba ukunu de na ye koko jedro we kwama no na heba mix madam fu ye je wansia no ake koko kum no madam fu che se nka koko ya de ne ma ne ho adwodwo se otimi bodwuma wia ne anadwo na heba mix no eya bibidro ne timi koko pa be ma na oba se wa hwi ya koko be mu abokokura mo anabre wa mo no se koko fifiri obi anase e ma no posene ni anane sisi ne koko ye wo bia ono no na heba mix we need problem na fever mix ene na heba mix nremi no yenta uto we ya no ato we ene ejai wo achim achiase now herbal ventures e wo station hope achim odan LB Amuafo pharmacy Ochiniba pharmacy Kennedy pharmacy Walgreens pharmacy any omemu drugstore herbal any pharmacy shop bia ubenya biato 0244 774 206 Ainka FM So pesa wenijia tia hinkai FM so penijini kasia papa hinkai FM don't touch your live it right hinkai FM leave it on 93.3 FM tia hinkai FM best in the east achuma owabu tia hinkai FM
Tia Hinkai FM, Tia Hinkai FM, and Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Broken hearted, come to Jesus now. Come if you hunger, come to Jesus now. Come ye broken hearted, come to Jesus now. Ye who thirst after righteousness, come to Jesus now. The bread of life, the living water, come to Jesus now. He's the bread of life, the living water, come to Jesus now. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. Sana from my airplane now. I'm off one name. A man above Kokumo. So we had the bishop baby. And from my airplane, and more how can you add your man? Amen. Missy, yes, yeah, Missy, yes, yeah. Broken hearted, come to Jesus now. Now see, please come. Come ye thirsty one, come to Jesus now. Come ye broken hearted, come to Jesus now. Come ye thirst after righteousness, come to Jesus now. He's the bread of life, the living water. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahinkai 93.3 FM. The living water, come to Jesus now. Nana, yes, Papa, we have to be Shiano. Why can I go Shiano? And never Obeko Fiano. Obey for the Bahono. Oh, Jabi Betty Wanim. Oh, Jabi Betty Wanim. Oh, Jabi Betty Wanim. Come ye broken hearted, come to Jesus now. Come ye if you hunger, come to Jesus now. Come ye broken hearted, come to Jesus now. Ye who thirst after righteousness. So as you can hear, we are calling upon the brokenhearted. He's the bread of life, the living water. The one come to Jesus. That is troubled. He's the bread of life. The one that has lost hope. We are calling you all this morning. Yes, Yankwabodu. Oh, Yankwabodu. Yes, Yankwabodu. Yankwabodu. I can't really know.
So today happens to be the 18th day of May 2021. And I Benada. Time check 37 minutes after 6. Station check Ahinkai 92.3 FM. Program check Maakye. Name check Wafremi Obuoba Ofori Amanfo. Aye nyamene pe wasan de yankwa cheyen. Ye ba betwa osum kese ne so. For God and country, we are back to serve you. Fortunate to fly on the wings of the solid production team in town. As always, led by Odi Ainkan Kwame Aboa, the international killer, the Abo Zigeman. Come to Jesus now. Adrian Payne Kahon, Sansona Clement, Franting, Omunina Kahubi, and yes, in Kunye Free Sabri, Copimson, non Jubabo. Official biggest. No doubt about it. Yeah, I think we are in our 5th month, if I'm not mistaken. Come to Jesus now. Susunyanko pon ye dini ye. Enti mo amunimu no Maakye enya nomination. Why? Maakye enya nomination. That young girl competing with the likes of other solid morning show. Amusha se kra na ye mu bibiri kra ye ngo ye. Ye nyame tumi ye no. Ye bedi mu nkomo masada na media te one corner kakra sa am pese ye program ni free ho wie na fe ye bedi mu nkomo and into no we will talk about that nomination. Yes, so and some bebre no ana ICC na sa wote ase anopa dia na wa kire ni so dia kire osusu nyankropon tete kwafra mo a akrobe to be ma opem sign ni din kokromoti awusa ne ho bopa na ato ato a ono no du nsunya wo so ya brefo bere ma awusu kire na unisuo eba ehuna bobirim nyame no free bra mani free ye ya to aba mente say yesi abatu bi asi wo soro musoro ye koye de ba de yesi ye kwa koto aba de koyi nyankopon foforo ebi nsi sada nyankopon wo bi antunefo nanso ne oye bi aye. I am talking about the amazing God, the Elohim, the I am that I am, the unstoppable, omnipresent, omnipotent. In fact, need those one kaza. I don't say any prayer sorry bium. Ntiano pray sound so what yasia. Oma unsa ba koso kosro no akase rade me da wase e wo wakomam. Wo ya driver ni amepacha me ma unsa so e ma unsa so. Ahwe akohwe nkrofo megu. Ano pray mi sia MP3 na wa biem. MP3 we too much. Enti sane de bia meka no empani sese ye koda na de china semfo friends a na ya ye musuo da eni ti anopan so nsam bebre no na asi yen ye de anya botre ya kekere ne pompom fi mu api eti se de ba de mampon hini obomu eni emu nsuo du so kama nti ya kekere ne se pompom fi be ja hwe ho no mu se kunkrom hey
Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkai 93.3 FM. And on this note, I would like to express our deepest gratitude to the Honorable Member of Parliament, Achimdan, the Honorable Alexander Kwesiakwa, the MCE for Brim Central Municipal Assembly, the Honorable Mrs. Victoria Edupepra, the Commander, Brim Central Municipal Assembly, Asane Manso, across Chief Superintendent Daniel Kwabena Mwako, and then Engineer Deborah, Municipal Engineer from the Urban Roads, Assembly Member for Jamaica, the Honorable Newton Afari. I just want to say thank you. God bless all of you. And Ramoma Jumedi Kokodi, you know. You're so solid. Yanko Ponshra Munina. Anyway, ni munyama mo de ba betai chire. Munyina mo so ba e mo be chire mo adwene se o mamba pa. A mo hwe ni mu se traffic light re be fixe. Na mo fan se mutirim se hashtag ne en tontwene ye. Sma ka tro se meme no. Medin ba ko ye nsuro ja. Edin ba ko so ye de yin. Asasi aban mi nti jai. Aje se koso na ye. Eni nti hashtag no e fix or down traffic light. And penny for my an hoba. So mo be ni o mo betumi o ma famu de se na be ya traffic light ne be fix e. Enti Nyankopon shira mu nyina. Alhaji Sanda. Na mi shira o. And then soon someone SCC ebi ne saying. And then so you be san hwe ne yesua de kakra. You be sua de kakra. And run and I'm from mu anache say ebi mo keka say GPRTU mpanimfo said there will be 20% increment of transport fares. And ra GPRTU mpanimfo de betu dwa say no kribia ni mani passengers mo want to go. Anopa yebedi mun kama. Ye bisawo say mete compound house ah. Anopa say what's a compound house ah? Ye bisa say I was say ye to punumu ye to compound house punumu it be my time limit because so concrete say ya it be my time limit to say a ball 8 and I bought 7 ye beto punumu and ye be bisa rent control penny for say what's a compound house ye will be a day to punumu ye to the main entrance no I was see a tomb and I say hon some to say you be sure de kakra de afa ho Sanso so and assault on journalists and some chofas say so mumu a yedu tum I have chronicled some incidents BSCA, so retracing key incidents from 2018 and about pim and we will look at it. Nyango say, are we going forward or we are going backwards? Now ye baby sir, some health centers no. Say what we know ni say your internally generated fund. I don't know Obroni friend say yes Obroni friend is utwaniti our friend no IGF. Na say sika ye gigi wo yen yankasa mpotemo. Ndi bia ye mfa ni say ahenka na FM a na yen yankasa ate asese ye begigi bia one city bi. Eno no ye internally generated fund. Edie ben na district hospitals. One of these are internally generated fund no. One of the year. Because se oba odan government hospital krampa wom say health insurance eye adwuma de now so there are some things okoho no ma wutuaka ya minimum say simple ukra health insurance okwa kwaji folder wutuaka yes wutuya me akra me hospital me ko lekma na me kokogya yarehwe na me ko lekma bia no a
omo ma mitua ukoje sa forms na omo friend folder you pay enti sa sika no omo jejejeje nansen kra na me kwakọ check me sugar level say eno so nurse ni nu a ono no check ye no omo je o check dia ben level one level ni nyina omo jiji sika sa sika na omo jeje internally no den no omo de ye e bibi so omo na no pay. So you can imagine we've got a World Pack show all for you this morning. And as I keep saying, sometimes it's intriguing yet exciting. Why Becca? Obuoba Ofori Amanfo. Obetumi join here on Facebook. On Facebook, yeah, Hinkana 93.3 FM. Similarly on YouTube, Ahinkai 93.3 FM. MyTunein.com or in Ghana. www.ankanfmonline.com. So you can tell a friend also to tell a friend that your favorite social, political, current affairs talk show is airborne live on Ahinkai 93.3 FM. And I Benada, why you ready? Yansu, you ready? Yama, good morning. Okay, so young fan cranshene for 2 sem fan to so emfa ema ho. Enra ye share a young cranshene for 2 sem biasia. Yes, say young boss this particular one no, we will treat it the whole week. This week na ye be hwe treat at the amount. And ya to din say God will use the projected disgrace to grace you. Mame konko twetwen komo we mra me ba. Na fe ye mra mehwe sedia etie. Papa ni ena eya na ye kono hono mo anopa bia ekoji weather update. Papa ba homa ne so anopa. Papa tie nkan ma good morning. Yeah, good morning. Apombo ko de. Na me adomo. Ye de radio ase na utumi dade. Sanya anopa ko ni ye gina wo pona no saa no. Eto de bia me say na papa yi. For God and country be ne den. No. Anyways, anopa yi sen na wie mu bobre ebeko. Yo, ma minchia wetiefo nyina na nne ewie mbobre no me pese fa me fi the northern portions of the country. Yebo be 3:30 amachin ye storm bi move fi eastern Nigeria. Ema ewura northern region na make say yendi bole na lerugu tamale nene mpatem no ombenya nsu kakra anape esansa storm ninti sa storm no no so besa atene abefa kintampo techimam kumase obuase nene mpatem ba ebedu ho na anona yemre nti ebema ewimu ayekusu ewo me amabobodin na anape me amabobodin no ewimu beye kusunese benya miss anase 4 patches na ewiane be unity ama ewimu hyew no beko be 32 degrees Celsius afi ye tene ebefa nkranha na yemfanfi aflawu mando ketekrachi akachi sa efa tema nkran so pon Cape Coast takradi hafa sini ne mpatemo no eno so beye kusu ema ewimu hyew beko so be 33 degrees Celsius eno so storm ne bedu hora na anona yemre nti yen hye nyensu wo ho na yemra inland areas no ese ye kan Kumasi Techimam etnia befa the eastern portions of the country na ese ye kan Asamankese Akimodan Bini Abuabo Achiase ne mpatemo no anape iwimbe kusu ema
ye benya sun period kakra na say we no bebo kakra ma we na so no be call so be 32 degrees Celsius na ye nya storm e wo me amabobodi na say inland areas eastern portions no asamanke say akimodan bi ni abo a chance ne mpatemo no ne ye nse de nyen so ho ewi mo be kusu e ma ewi mo so no ka kujina be 32 degrees Celsius. Okay. Papa, you better see no pay Obren wadaje wenyama. Okay. So Papa ni clerk Ghana Meteorological Agency jume ni. O de sanya na wiem bobre besi yakọ ye mpotem ha. Ene Ghana fa na nyina wode amaye. Na nietie ne se we no aba be kan saa no, se ewiem bobre no ne nsesan nyina wa awurade ho. Eni nti ono atimi aka ne saa. Ahun ebi ewiem ba hyi nsu beto na no ebi mo ka se na mo de ebi abudi nsu beto saa azu ehunu nsu na me se we nsu beto a wuhu nsu ne se Nyankopon no obo ni wiase no wode mre ne nna na e na de otimi sesa bibia time bia enipa de so no de mfidie na akọhwe Nyankopon no original weather forecaster na ngasa so ati ase enti otimi sa kire wiem bribia wo pe wote ase se eboa wo enti yantinsi mu na fe yamfa nkranhyane afutu nsem no fa ma yen ho na enra yeshe bibia sia yese God will use the projected disgrace to grace you eto da bia ho eya na utumi yi wokomam odi onya ya na nka be yi wokomam no na woni enipa nyina atena wa asumdwe mu nanso ne wonim ne se wo dwene onipa bi ho papa no no ono so odwon ho adwombone hwe ne yesi ya Bible ni mu abrantie ne friend saying Joseph na ne papa friend no Joseph asem de ye nyina yenim ti no enya afi na me se be kan bebu asoboa. You know the story about Joseph already, but me perceive a pick it from Genesis 37 the verse 12 ediko okay kan Genesis 37 the verse 12 or see and his brethren went to feed him before we babesinu no edi kan ede aka ne da ye so akyere ni nuanom te se Abrantie yi da ye ya wakyerechire mu akyere na tese ne tie biara ekyere so dan se bo ye bekoto no enti sa na tie dia yenso so ye berese ye masa da ye so no emmam anopai ni mpese mebisa wo ne se hwan na ne na kodi nkomo a wasori atia wo hwan na wo de na wo feel say you can confide in that person na eya wo se sa nipa ne de wo no obetimi aka wasuma asem obetimi aka wadwini mu asem de akyere no sanse mpani sa de menkomitirim epro. Into the biana you feel like sharing your thoughts with a friend. Sometimes you can know ain't necessary so your friend. That person could be or sibling unyankasa, but unyano obesan sorry abetiawo because we who say sa vision no what die na die sa dream no what die na die dia kire no no a threat at the money life. Inti me pese pick it from this angle. So we said ya Bible kanwa. Joseph papa friend Jacob and our friend ba Joseph se bra. Unyano mo ko esare ne so. Awo mo ko ma emwa na edziban ezi. Eta asa nyo. Wo mo ko ya che. Ko na kokko ese bibia edida yie edi ma wom. Eka winka adwemmoni bi ta akire. Da bi. Kwa wo ko no so wan kokwa. Okon woko some force to ho. Eno kokko G drink ne ya chile. Eno was sign G brudo. E was some force to ho ni nyina some force to ho. Sa G biscuit papa ni bi ni nyina some force to ho. Ena some force so womo edekuriti ade ne kama. Ena omde ma Joseph say, "Joe, ko he onua no." Ena Joe G ye. Ene Joe kokra some force bi say nko betimi akono se an metimi nko betimi akọ. Mima wunsuo nka ho Joe say ye some force si dabi ma mima wunsuo ene ne o man pure tobacco kura ye enti ne Joe ko nyina na o te ano no ne kakra sa ena Joe oye ne kakra na ne o de kokoduru sare ne so na wabra o kokoduru ho no mo na ne nnuane mu hunu say Joseph ena eba no ti asem mo kan ye omunu so oba penom say ha mo he akwa no o kire say oba bedi yie no na eba no
akwa no te wo kire se ahenka na fam de wo ba mpotam ha no mu a eno the best ya kan on na eba no mma yentete no ne yenya de yan yenku no hwe o dwene obi ho adwen papa no se ne nka henkan ba yeyi nka ye panke yenso betumi di abonwom nanso yesi da bi enuoma bi ekoso mpotam ha no mu a enye no eno ne ye de ba beka assembly members bi o mayo madwene se nia wo mu ni mu ane se ye mfre ne honorable ye be kire ne se da bi se ukokogina ne to so abasa assembly man a o wa asede a wo se wo ye ukogina ne to so abasa MP a o wa adwuma wo se wo ye president o wa adwuma wo se wo ye MC ya bodin wo so wa adwuma wo se wo ye wo frɛ ne sen wo ye doctor wo so wa adwuma wo ye nurse a wo wa adwuma wo ye nsamkyeroni a wo so wo wa adwuma wo se wo ye teacher ni wo wa adwuma enu nti ne ye ti ahenka na FM se ye de ba ababeboa. Itinka the vision behind the establishment of Eya Hinkan FM no. Nanso so politician bi a waye na dwene se wo no. Kuntuna si dwan obedi. Wo ma wia mom. No anim sa Hinkan fo de omuduru ho pa wia bebom nti. Wo se obesori atia Hinkan FM. Mo he omo na eba no. Wo de wo ni obi ate wasuma asem. Se wo betu kwan. O ka kire no an ode nenam. Madam nanka odi nka wo dwene ne ho adwempa nka wo pani yie enne wanya wo ho menase po eni nti wono so aboni tirimu po so obekum na enton konkopim Friday ye be wie story we no afi wo beti ase senti ameka se anim guase a enkrofo bi ahyehyɛ se yemfa ngu no awurade bedane se anim guase no na wode ahye wanimonyam na wode aye wadom afi one more bo mutimu poso mbegu enu ase ombekun no they will come at the end and bow before you and ask you for forgiveness. I'm telling you. Enti you dia obeya ne say konso ane follow yen kopimu fiada aye be wie story we kopimu fiada ye be wie sermon we me say awurade obehye wanimunyam aje se wunyi ni aje se wa wutie mu ne den wunyi ni na say awurade aya ma me a memete ha yi a na to say God is still in his miracle business enya ndru usunti no abamu ya bu no enya ndru usunti ena enkrofo bi nsem wo mokeka wo ya age atum na so de me pese me ka kye wa no pai ni say God will use the projected disgrace to grace you na niwa nyina behu asonso bete na o makasa mpa yesum nyame bi ote ase anopa me de ena de ni besi ha na masro susu nyankopon se omfo na adom mutu so na onkoso amfa ne ho konkron kyerɛkyerɛ wo ne nsɛm ase na koso anya gidie wɔ awurade mu na eyire so kyerɛ so se den awurade ongu wani mu ase da amen. Trending stories. Me no say sports atnase. Sports head. What can I say? Yes sir. How former President Kufuor advised a Ghanaian at Goldman Sachs not to relocate to Ghana, and also on some of the other two Jawa Hadamo. I'm a penny that John Jikum Kufuor could two a branch before from Goldman Sachs. Say, hey, one more you're not going to show about Ghana. Gunshot fired at NDC. Supporters disrupt meeting of Salaga South executives. And also on some of the other two Jawa NDC form 24 years on a Kakwe meeting. It to Dimakum. There be any Dimaya when Kumnipabia. Galamsey fighter, no? NDC Defense NPP's Kate Jamfua says she was scapegoated for fighting a Kufado's cousin. So, guys, ask them, no? Mame Kate Jamfua. What can say, Buha? And he exploded, say, pow! And also, 7 of the other two Johanna. Enra, the excavators here could just too much in Drebi. We best say, Gomse. Yeah, baby, my baby moon come on extensively. Don't go anywhere. Stick and stay. Maakye sports in Edru so abranti person akaza. Obuoba. Yes sir. Na say bibia boko de. Anya boko kra ye ne de. Anya boko kra ikitem. Nyamo ho. Nyamo ho. Ma bresa die bi no. Obani den. Eka adwuma no ho na. I tell you. Say ye so ati say abase babesum kan. Enti enra ye hunu nation.
a ye nyina mpɛ na sɛm ai na so madam futi chen no the foforo asɛn me o the foforo aba no ekura me anse no say omo tight team yi pa ne ya na yes omo feelings sa o sa the foforo aba o the foforo aba na we dey na mo dwen ho a man tiase o say dey John is climbing a tree to pick mangoes. To pick some mangoes. I say John or food you have mangoes. Na oba no kache ni student ni say almost 30 sentence with mango. I say mango John is coming to pick you. Okay, babinya mama na mo ntoa so a